Orire buhoro mugenzi wanje uri ha program REEBA AHINDUGIRE nakushimira mnonga hizoba ronje nkere rya Sunday ni mpamya ngo ibintu byona byakugendera je weekend bire nunji kandi wayeterize orinzira utwakoretera mbwene sabite yahwire tukazo mu Kabare erukushangwa mu rubindi rwumba town council mu district ya Mbarara omuri Kashari North twatayira umugurisi orukwe twa Richard Barugayomwe muntu ogwa kaine mbozo nunji mnonga yatebeza ya struggle obwebembezi bwa Uganda nkoko bwagenzire mpora mpora konka turahendire ahabo bwire mwene rizoba ahitwakomere buri naho turatandikira ndi Betty Komujuni nakushimira nawe yaguba yatungira abana be bakozere bayomekere yoga wagumza mnokora nagumza munakora twatwa ikari nkagana shanzu nagumwe no kwa mini kuyahoki obote ndio mbata so shanzu nagumwe nkomu kumukezi kwa mukagaho kanyi no munyono wanje ona bire nyine ntare bakumweta rwaheru akaba nashomera Nairobi akaza Nairobi ha university ari kusoma bwa engineer obwe kagutari nankare ari Dar es Salaam so kuna bire ndiaho nkanyi ndizo mwana wanje bakumweta ruzindana wabire first IGG nanka Inspector General of Government akasubire Nairobi bakaba bakira konta yayira by the way unabire ndio mbata no reba nanka bote kuyahambire kabaka ya nationalizing itaka hata baganda babire bine za mayiro batandika kuza plots chipure so no natunyire chance kanyi no muganda munwana wanje akansport nyiritaka bunga hina gaba atari umuntu naguza kuje plots atiro ko ugure yoni uyombeka kazwari ko urugum kubanyisa so antwarayo ndebogo mu landlord turamuza ancheza kunguzaho ka plot 100 by 100 kushiringira ukomye bakabwa tandikire uprots bucye buti 100 by 100 by 100 bunga kaya sarasaramu shiringira ukomye okay so nzironda ngura yo ka plot tandika kuombeka kazo kibitaka ngondo gombu pangisa mbase kuombeka nzu munji ebitaka kimiti wirowe Kampala bakamba shombeka kimiti kanto imitekabero hano mbe amazuke mitekabero all right so nyombeka kazo kimiti kunkahiza nkatahamu obo bayokoro mbato turo kimiti korombata echenje masanka kakatatire simindi sikaba koraje munonga shatunake nakabroka atera simenti simenti obwe kane gansha kane gurasinje mushanju kaboneza tandika kutira blocks kwenda kombe kempango so by 71 kana atandika kombe kempango ya blocks so kumbandi yaho zireta ruzindana yes tunomanya tunoreba amina kahamba government atwonga twenda kutaho buryo kureba muti yagumuzamo obote kwararemerwe amina nwara abase tugire twakora no kirebota aha kana haronje kandi twasa koraho ibintu bitu bikarabamo aha kwawe akwanja okay
kwabagenzere zireta ogumwana wanje rwaheru daho tukatu tumwe no seminariyo in fact rizindana naho tukatu no seminariyo twaza hamwe ntare rwaheru naho yije angamira the same thing. It's okay. It's okay. It's okay. To churra cyaremera to. It's okay. Hate uburemezo bwabire buruho. Kaba natunga girlfriend wanje. Umugishu. Turukutura hamwe. Kandi hatabariyane benda koso wawe. Kandi abantu benda mutworo wanje. Girlfriend ura cyaremera. Girlfriend ogutiyaza kutubetrayinga. Tuganira. Onkareta rero tutunja solution. Tumbe agaruko wabo mbare. Mu mukizo wende. Hagaruka. Hagaruka tandika kuchapa. Hateba office. Office yabo waba yegera. Babiri nabagana rero bari bagada Islam. Bagwambisha mbabantu zakwawe. So tandika tutyo. Eventually nkabanye naho barumuna banje babiri bakusomeraho. So tugira mu mwene umwanya ugo n'umurungi nakaguta nabasa korake hija kugumana hija nararaho nagenda yabayizuru mu Uganda nuko mwakikoze ko twakikoze mpangisa nko kurebera yenzu niwendya mpangisa yenzu so agumana nararaho bayizira araraho. Okay. Mukora inchiko zanyu. Zito. Mureba himwaka. Tukora review tugumeza mututyo. Shanzo nagumwe. Shanzo na ibiri. Kutuba turyaho shanzo na ibiri. Bagira ngati. Tuenda ngozo mu government. Okay. Bareba ngo wazo mu government no bajiro kubatunga access. Okay. So when I go mbata kajoininga Ministry of Commerce. Bakutunjiro umurimo ningo gwe. Bakadvertising no reba kuyabingira abahindi. Bakiriyetinga ekitongore cha trade development. Echo kwegesa abari kwiragura ubusubuzi. Yes. So omwen we batayizingire nanye nkashaba bakamvumura nka assistant trade development officer. Okay. So tukaba twinemu abantu bito mu ndomwe bantantebe. So banga bantebe assistant trade development officer in charge of Busro and the Chadon. Start kuchapa tuti. Ugomeza mune nchiko zanyu bunga. Zito. So 72. That is 72. 72. Nkomu July about September. July. Hati nubwe habaho ataka ya kagero kajuraho. Obote obuya enda kugaruka. So tutushyombo nchiko tukora mobilization. Mind you, President Museveni now akabari na Kadarisa. Ubuya bya Kadarisa arikwije turukore nchiko. So arugambira bote na Nyerere ngo tukiri mu primaries tukabire kuhamba konka bote we insistinga ngo ayine abantu abakubasa kuyaho nanka kuyaho amin nka Museveni ayanga ya tukabire. So tugumizamo tukora hamwe n'aba UPC. Obote agira ngo ayine abantu bakwasa kwihahamira. Yes. Museveni ayanga. Hacho Obote na Museveni kinuko bari in contact. Kashi tokureba ngo Museveni kwiyarira Dar es Salaam University.
Nyerere akamuha recommendation ngo ajye akore na Obote. So kuza kuhamba Obote, kuza kwiha Obote. Kuza kwiha Obote. Museveni akari mu office ya Obote. So kuba hambere Museveni yiruka yaza Dar es Salaam. So no mango obwiro obo aba president abashatu bakabari Singapore mu rukiko. So no Obote yarugire na izanka Dar es Salaam. That was 1971. 71. Yes. 71 was 71 January. Oh, not 72. No, 71 January. I see. Manka we Obote. Yes. 70. Tena byantito tukatandika thereafter. Yes. Twatandika bitu. Nichiriza tumureho ntugaruka. Kabare kocheho program neba hindugire kandi tukino mugenyi witu omugurusi Richard Barugayomwe aine mbozi ndiyungwa kandi kwakuba nagamba notakwenda ngo ahendere mbwenu reka turumuze. So at 72 around July haba hoki around July Nyerere nubo yaha Obote abasirikare bo kumushendekereza kwijagaruka mu Uganda. Kugaruka hango nubo habaho urutaro rukutandikira Akagera. Yes. So batera abasirikare bitu bakora ki abandi bashimwe mukamwe atandikire gukora mukamutashirwe kwa underground. Tukaturi underground kuga Museveni was part of the system. Yes. Wakari Dar es Salaam akaisa konka akagori. Okay. So abasirikare yabatera yabagarre. Ito tukateka by surprise. Kuri abantu batakinga at that time. It was very untimely. So kubagarukireyo Museveni yagambira Nyerere ati tukureba tubireta kabiri ready ati nyo obwe tukantukoraga nama ati ngo ni nyowe ninkushaba training ngaba abasirikare banje. So nubwo twatandika mu September nubwo yatandika ekibini ekya Fronasa 1972. Yes, around September. So kuyatandikire Fronasa imwe mwena baye batwire ababiri barukunu yiza yatuma barayizinga twarga kora hamwe twakora ikibini cya Fronasa. Okay. So mwatandika training rahi tukaturi kurutinga tukubatwara heru Dar es Salaam, Nairobi and some different areas. Konkiwa waguma mu Uganda mu mirimo yawe ya government ndi mu government ukira ukore mirimo y'indisho umukasheshe bakuru mu office nyo mu office banyantebe kubanyere ntebe bantwara nanka Rugazi Mchagwe banyachagwe bantwara Rwero bampinduruwe manya ndio myekera manya konkana ndio mukozi wa government kunarigire Rwero bantwara Kabaare 78. Okay. 78 obwe ndi Kabaare nubwo hazaho ki 78 haba horutarurundi 79 actually 79 79. yes nubwo hazaho nubwo baterana bakama bitu nubwo baza Arusha bakakora arrangement yo kuyaho ki amin Obote yagaruka mu ntebe kuyahamena kandi Obote akagaruka mu ntebe umurukiko rwo bakikirizana
ngo babiri ba president kabo bote kabe kaba mino kabo batakagaruka kuba ba president ebine bikuru bitakagarukaho ubwo twakorayo ubwo bakora UNRF yes arusha declaration okajokurira UNRF yatandika mu Rwanda shanzu na mwenda twatandika kuza mu UNRF bagira ngo bari mu Fronasa baba UNRF mwenu Fronasa yakabyo fighting group tukatwine fighting wings obote kutwakozere Fronasa obote yagumane chikosi marumu ariko bombera yito joka abakayira nabo bakabine fighting group yabo bahero babiri bari ahero outside in external external wing so fighting group says zo zateranire Arusha gukora that agreement nibwo batahurure ka first president bakicizana ngo barondo umuntu a neutral yes so batahurure ka first president rure yamara hebruki kemyezi mukaga biteka bayahurure ubu in the Kabaare Development Officer bayahurure bataho binaishi hata babe babiha kunuba itoka manga oito joke abantu abakuru bitu UNRF ke nakachiko ningi mu mursamu hoya no mutebekanise kintu cya sebeni oito joke nabandi bakabine mwenu katu kokutwine Sheikh Central Executive Committee nako bakina akachiko ka UNRF akahanga okay uko kabire kayindira abo bana so rureba mutera hansi haza rureba muyo bataho binayisa imyene kuba to binayisa naho yamara ho bwire buke yaremo nuko kutaho military commission ya birere ariko bemberwa muwanga ka chairman Museveni ka vice president vice chairman okay ejo military commission umurimo gwayo guryo gwo organizing elections tukatunga president tukatunga government ya civilian so military commission ejo nubwe ba organizing kutaho elections yes so cyabireho ezatsina turiyo muri kinana manyati okay turiyo muri kinana yes hati kinana twasharaho okuronda government ya civilian yes noyijuka bakabagizire ngo obota takagaruka nka president ebine bikuru DP UPC byona birjima nakabaka ikabiruga so kutwabire turiyaho kinana batugira ngo obote yagaruka akachiko kari akata karmu ninga just akasharo kashi echabereho chairman wa military commission muwanga akabari wa UPC so akakoragana na bagenzi be barangaranga bayitojoka abantu bakora ba UPC bagara obote bakugira ngo bakubiha Museveni munagaruka nkano mu citizen okay konkano mangu akatina kugwa Buganda yagwante bacha yabini yagwa hana akatina gwante be yagwa yashara nuwe bamutwara bushenyi no yisuka bushenyi mukamuro bato yono kwa waziro kanta kazirwe konka yes so obote akatina kugwante be yagonya shara bamutwara bushenyi barangaranga okay barwa kasisi batuberondo n'imiti okay so batwara umuntu wabo bushenyi barukora umpango gwabo
ko kuja kumugarura ante so twaza umukora tukatwikiriza ngo tukore mu UNRF tukore twine kibina kimwe cya UNRF so kutwabe turi muri ebyo ito twine kibina cya foronasa so aba bakuru basharaho ngo aba DP na aba UPC basharaho ngo benda gukora kuzomu election zo mu kibira cyabo cya UPC aba DP nabo basharaho cyabo so birebyo kugira ngo ebine bikuru bitagaruka kwa piaringa cyane ibyarusha byarema byahende okay so haza hakarura hati kutwakirebere ito abasigazi twagira ngo ito tukuza kuzombe bine bikuru UPC DP teka tukore kitu cha UPM kajuraho Uganda Patriotic Front so twakore kibina kitu front or movement front UPM movement Uganda Patriotic Movement so movement ejo nubo twarondire President Museveni nka president w'ekibina ekyo so abakukiro bwinja aba foronasa tukazo mu UPM Kabaare sibo sabanti ibyo gukora kibenyi Icyereza twumureho mutugaruka ubu botarandinga nyakishara nkabandi itari eite tukatunga omugisha kuza kuramaga tukaza kuramaga twaza Itare twaza France twaza Israel so tukatunga omugisha nagenda mu group ejo uko gire kuramaga mpurira ngo mu Uganda obote yatine Entebbe yagwanya Chad ntovor places yagoito cyankora kubi so twagumizamo twaramaga so nebyo byo kugira ebyo kwendendagano ya UNRF nibyo no byanshangire in fact tukarara tuzagaruka tukarara ha Mediterranean Sea no twarira mu hoteli no twahurira kugira ngo ebine bikuru babigarura twakora kuri munono so okuflyinga kuzana tukagwa Entebbe hariho urukiko urwo kuronda abemezi wa UPM bitshobiro bwe hakara hamasumo mukamukwatagana muto hakara haga in fact utwabentukora hamwe obota takenzira garuka kwikire umugenzi kanyomozi okamuhurira tukatunga omugisha turi abayekera Rwanda Samin umugenzi kanyomozi yagabana akora mu East African Post and Telecommunication arukora amasumo so no way we connecting tukatuna muso mukamutunga ho muntu wanyu contact hata na no telecommunication mukamwine mu umuntu wanyu exactly okay so arandinga chai neja nahika Kampala nashanga urukiko rwo kuronda leadership ya UPM rwataza abahuchikandi cyabireho bakabura kwikirizana aha leadership abakukiro bonye bakandi na Museveni abandi batakwenda Museveni barakwenduha bakandi nishizo ko akari muntu nawe utakwenda bina bikongata atakwetegereza wagiti muzagamye izina ri okay it's okay so
kutuyizire urukiko twa postponing to the next day. Okay. So nanye nagabana bire so nakiraho twatandika kuyege twarara tukora kuyege kubasesere twazo mu rukiko twaronda Museveni ubano yabaye twabasinga twabasizamana twaronda Museveni yaba president hatute mubira so kutwaje kumuronda twatandika kuronda district leaderships saba abantu bagaruka mu district babo gukora obukiiko bwa districts bwa UPM. So nanye nagaruka Kabaare naronesa akakiiko tunaba chairman konkana naba vice ba UPM kandi ubwo ndukora mu government. It was not allowed konka nakora ko kumwakoze. So obwe that was 80 twa president yakora campaign n'abandi nubwe twagira Mbururu DP bakajiba bati koko wawuri jamukabihora twaza gukora samari mwe twaza gukora. So DP bakora ki bajiba UPC UPM tukatunga umuziki tukamuha kasese naye it was a protest vote aho kuba owa kubira narabamu owa DP akija bamwita during those campaigns. So abantu mwamwise kat supporting owa UPM Chiyonga Christopher Chiyonga no yarabire mwoka ka president owitu owa Nyamusozi akaba Museveni kasingwa kutesa ninyango ukabihurira. So tujamo MP so twagumizamo 81 mukama witu nuko kugira ati ebyanshobera itwe abagendo rw'ekishaka rwatandukobwe kimwe kuno mwaguma mu offices za twaguma mu office kandi twagumayo aba UPC kubagireho umukama witu yazo mu kishaka batandika kuturukaho no banya Kabaare banagarakaye ukonka wagenda na position yanjye nkaki ka trade development officer still waguma trade development. Yes district trade development officer nazarakaye kuna kirera kaye nakora emyezi 3 ngo cyata cya UPC cya UPM bakiresera bagenda abantu abarza headquarters nabyo tukati ni abantu bito. So kunagireyo baba sympathetic bantu Mbende Mbende that time abayicara bakabatire bindi bajyangukazo kwara remwe akora tebinisha. So ngaza Mbende nagire Mbende namara wiki batwita mu rukiko Kampala urukiko rwa ministry. So kurayizira mu rukiko tukagira urukiko rw'ibiro bishatu twaruherezo rwa gatanu najyanta kandi yaho ni chasing abakremus bwanje ndabugenda hashandi. That Friday night Kayira yatera Kayira yatera amahegana kaga gobot bugorobi. Kandi ubu nkani ndaro wa mwana wanjye bamweta asa kasigazi kashowa uko ahaka hatakiriyo wanjye tindagambira tunagambira ubunerukayo ati embozi nindi tugarike nyuma kake hata wanjye nkirukayo anani anyway katugumize muri nza kugamba kari
So kuri wa mjenzi wa atakasagazi. Wa atakasagazi. Arukora mu information. So kandi akana rana kasero opposite bugorobi. Twahura amasase kiro. Twahunga mazumani. Twahunga mazu twakora ki? Barara heri. Barara mu kibingo. Bwashesha. Twaguma mu kibingo no umwana nto yabiratire atetera ibyo kuri. Urutaro rwaho. Muri yo mu kibingo. Yo mu kibingo. So kubwa sesire what is interesting. Hamande nazo mu office. Nazo mu office kufanalizinga kremu za nyangaruke nkai mubende. Muna ikiro mu office aina ikiro wa mwana wanje shanga yo mu assistant wanje na rugambende. Ande tirebara. Barahane gamba se. Ndikomora. Don't return to Mbende. You are badly wanted. Ibarhejo kandi kwa munywani wanje owabirari assistant DC muri Mubende. Yagahurra yamanya. Kabana arigarukungiri. Bakatere sumungu nuba suspect ngo umbantu abatirega abayekerananye nkabambaro. Uriya yabimanya no nubakite ecyanyambire abo kwanka amazire ubire buke disu owabirari yakwe kata akari wa UPC ko kata kumanya yiza kuba muterira ba Kampala gaterwa ba Kampala aba Uganda house aba UPC bamuterira ngo hari yo muyekera bakweta Barugayomwe mwe muri bashuta site. Yes. Hanga yakwera ko yizira mu ruciko gumire Kampala. Yes. So umugomwana wanje umugenzi kabachara bamutuma mukama kwakorebi bamutuma ngo ayize ando anyito mu office bakaba takumanga ngo like come office kwa come office na wakade our contact kari mu yechera konkara ADC kwa come office babuza assistant wanje atakaza kamara mu rukiko niko kumwandikira ati ejo bara akagisteporinga ati jya mutware Kampala kama transport ati roko ze Kampala jya musanze atutakazi bami ejo bara niyo yakoze iki yakusevinga nsoma wanyuma yo kushome barahawo izire kukereimingo obusente bwawe wagumza muwazo mu office wagarake wanyuma yo kushoma baraha kuna yenza kujishoma ngaruka nzomba kama banje harimo hariyo under secretary na principal assistant secretary under secretary akari umuganda ana baganda bakaba bari sympathetic. Principal assistant secretary my immediate boss akari umuchori omino umuchori bametoroya so bagambira frankly byangi byashoma icyo bakoze immediately bampandike bangamu mpandike no kusaba leave without pay. So naho kazo mu office ya mwana wanje nahandike bara leave without pay baji processinga ba patient zanje agendi bara nagaruka kuno kandi ogoro kumangu nagaruka kuno ndi wanted nazaha nagambara bazire banje nagumiza munaza katera naishire kokwe konka waguma oyino muringo gwagumye touch nabantu bawe. Yes, kagumye touch tukagumye touch barakumanya hori. Yes, bakumanya yindi so naguma kwe 81 82 83 yeah zo mwana wanje mugambira nti ogwena no okay ministry ministry oroya omusoro
omuchori okay orga katerozo tin ga katera we agmana monitoring the situation she has omugisha jinja abashoga bakaba baforinga out UPC tingumanya tinkukaje cyabereho konka bakabine mu za conflict bareba ngo okwe nimbasa kuzayo kagumayo unknown so duko kuntumaho atirigayo posting jinja obenchi ba live without pay live without pay shokosha birebiro binga it is indefinite it is indefinite okisobwa ina garkayo so antumaho atija okose jinja kore so when naza jinja katandika kora jinja still position niye 83 84 85 obor taro rwagara 85 baba obu okero no bote oba tunga misunderstandings abachori bakaza guru bakagaruka nibiyahoji biyaho government yobote ito tori kuno Museveni yakwisenkai side age arikatonga so konkiwe meanwhile ndijinya ndi officer mu government so okusia 86 president yakwa bazo mtistocks actually okero kuyarigire guru yakwata government yagira ngo nainda kora na Museveni irecho mu kizuka yatinsinze nangu tukore hamwe tuze Nairobi tuze kuteso kutura twaze government ano mbwe habaho stocks wanyuma yokero kuzahanguma banyuma yokero kandi ni nk'imyezi nk'eshatu bazo mu stocks ati kubagira mu stocks Nairobi abasirikare bito ababire bari abaforonasa ababire bari kana kakatonga baguma hati batandika kutamuze bigere nibaza nibataho munda katonga bitora harebire so tikakiri cyo remesa abantu gukora kwa advancing so abantu abana batandika kugenda se bigere muze ya za Nairobi batesa so kutwarebere mu basirikare bitu bakanyano babasako kukwata muze yitwe kusaba live kuza consulting abantu be Kampala kuyarigiro kwe nuko kwata government wanchenga kuyarigiro Nairobi yagaruka consulting yashanga abasirikare ba ikintu cyaterire ihanga barkwata bagumiza munane n'ibyo rutaro nko twakuri so nyenda mutite mubwira kwemboze je nindi ngwate kora koko so government kuyaheza kwatwa waguma jinja kuna bire ndyaho abo kubanyo kanta ka training ire uko twirora mobilizer tari musirikare nazakada kose wachiso etakajire naka ahera hati chankwanzi so nazakada kose unarjira kada kose bampomwe mumu twatandika Inspectorate of Government IGG office band deploying on IGG office under president's office Kampala so omwenkakoramu emyezi mukaga between
86. 86. Inspectorate nkazamo 88. Between 86 and 88. Nomba bakabanza kutaho ba special district administrators my district. Museveni yaje kukwata. So Kabaare yiza yaba problem. Abakiga bayanga kwakira government ensi. So kuna bile ndiaho Dr. Hakana Rugunda nyeta ati Kabaare yabikizuko twongiyoka wakorire twenda kwihoko mu Inspectorate oze kusitama n'abakigabo uganire nabo ubundi bakakwikiriza. So 88 December nubwo president ya Ndonda kuba ubu bakaba ryo mu special administrator batire badiye ba district administrator wa Kabaare bwa district administrator Kabaare 88 December 89 90 91 92 natereza Kabaare. So kuna abiri natereza Kabaare nuko abanyarwanda kwenda kuta numurutaro katani kiroka urunaru aburutaro w'amana arutwarwana kabandi no kugwa mukonka mukama ya. So kuna abiri ndiaho president nukongera ati Kabaare wagitereza ati Nehinda ngozi aruha. Still aruha wagenda. Still central government bakahindura amazina twaba ba central government representative. Ba CGR. Bantwara aruha. I had a special mission yo kugarura abarugwara bahungire Zaire na Sudan. Hariho ekifo kibakweta ombachi okachura ombachi ziri nkanyamitanga. So hakabaho mass killing during 80. Bakija bayita abantu Harare bawoitojoka baba shooting abahonekere bawo. So my task was to go and kubagara. So nazayo nagukora na tawo program yo gukozesa abarwara babiri basigaire. No nagamba nabo uraje gama nabo nabatwara president akana kirara ntebe twazayo twamare wiki tukora program ko turagara abantu abo twagarakayo na deploying abuna abiri nyine bagenda babanza kweta mu rubuna wa Amin. Fact mukuru wa Amin bakani bamwita Ramazan Amin yagaruka rwira rukuga akavungire Zaire yizana muto moteri na treatment akayina makagerugazi nashaba president bagaboneza yagaruka rugazi. So abarwara kubarebera mukuru wa Amin yagaruka obusinge bwa kirugeno barakwenda kugaruka kubagaruka. Yes bona bagaruka. Okay, echo nache byaruwa wabitereza nabitereza banahereze kubitereza byaruwa. That was 93 94 94 president tukutandika district ya Ntungamo. So kuna vile ndiao ajira tatu za kutandika Ntungamo district ka RDC. RDC
so njantungamo ntandika district insya. It was starting actually ninyo nakitandikire no muzeyi kare azaruka muhoro so twatandikana kazaru ityo okusya obampu mwise January 1997. Banyuma ya 97 waheza kuhumura watora wazahi nango kumura kwanje katari kurungi abo kuba tukatunga misunderstanding na Karazaru kandi mwena muri abantu ba kandi turiyo muntu ba president so none ahumura nisha kuniziraha uba mpumuza president akatari mu Uganda Kabare omuri kiko ahero akata kuchimanya so kuniziraha nisha kwanja abusiraha aina gambira so kuyakimanyire muturakikora noreba wimirimo mingi ka so yantumaho nazayo yantom president's office nagarukamura ahabwenshonga y'obwire tutwabasa kuhendera embozi konka esabiti erikwija mukama kunzire eshahano zozumwe station niemwe na channel niyejo twisha kuba twagaruka hanandi Betty Komujuni nyine Emmanuel Muchunguzi Gerard Katsabe na Province Kampura aha team ya REEBA AHINDUGIRE tubakunda munonga tubendeze birungi byonka murareje program REEBA AHINDUGIRE neberho burizobere ya Sunday shahina zekiro egaruka muri wa kabiri mukaga guhanga mbwene bya kufera orwa kabiri rukwisha otafero mugumeho